twakorana na Tshisekedi ntacyatuma tudakorana na Tshisekedi. Mu yandi magambo Kabila niba uyu munsi avuga ko ahindutse yumva ikibazo cyacu yafatikanya natwe ntitwamwanga. cyane twatakaje imbaraga kuko ntitwakagombye gutandukana bwinshi. Ababirigi baraje basigaye bakorera drone .0 bakazohereza kurasa mu mihana yacu, haje interahamwe n'abandi bose. Ariko njyewe uko mbibona uyu munsi intambara izarangira, intambara izashira kandi ntituzava muri kiriya gihugu kuko ni cyacu. Nta kindi dufite, nta gihugu cya kabiri dufite igihugu kimwe ni Kongo, dufite gakondo yacu ni mu misozi miremire, nta handi tuzaja, Imana izadutabarira hariya. Tubaha ikaze abadukurikirana kuri Kivu Today News. Uyu munsi wa none twongeye gushima kuko mudasiba kudukurikirana umunsi ku munsi. Iyo tuvuga ngo umunsi ku munsi turabona ishene yacu cyangwa se iri tangazamakuru ryacu ririmo riragenda rikura umunsi ku munsi. Rero uyu munsi wa none ntabwo turi butinde, twaje kuganira n'umwe bakurikirana ibibazo bibera muri Kongo cyangwa se bibera muri Haut Plateau, muri Sud Kivu na Nord Kivu, ababikurikiranira hafi kugira ngo twumve icyo batubwira. Turaza gukora ku bintu byinshi biri buze gutuma abantu benshi bibazaga ku bintu bimwe na bimwe bashobora gusobanukirwa. Reka nguhe ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi wa none. Murakoze cyane kutwakira. Natwe twishimiye kubana namwe muri kino gitondo kugira ngo dutange umucyo ku bibera iwacu, kuko abantu babivuga gutandukanye, ariko turagerageza kuvugisha ukuri tuzi kubiri kubi iwacu. Murakoze cyane. Abantu barashobora kumva nyine uvuze ngo uragerageza gutanga umucyo w'ibihari. Abantu barashobora kwibaza ntese waba uri umuntu ki, ukora iki, donc kwibwira abantu kwawe wakoraga iki cyane kugira ngo abantu bagire umuco w'umuntu tugiye kuganira n'indi. Murakoze cyane. Mazina nitwa Desire Mutware Rukatura, nkaba ndi umukongomani wo mu bwoko bw'abanyamurenge. Mbere y'uko nza muri Amerika, muri Afurika, nari umwarimu wa kaminuza ku ma university atandukanye. Nakoze muri Kongo, nakoze no mu Rwanda, ndi impunzi. Ubu nkaba ndi muri Amerika. Uwo niwe mugiye kuganira uyu mwanya. Murakoze. Reka tumenye, wigishaga iki kuri kaminuza? Nigishaga cyane indimi z'igifaransa, kuko nibyo nigiye. Mfite bachelor degree mu rurimi rw'igifaransa, ariko kandi nagize na masters mu byo bita development studies. Reka noneho nitwuza kumva uduterme tw'igifaransa abantu babyihanganire, ariko kandi natwe turashobora gushiramo n'igifaransa cyangwa se ntitugishiremo, biraterwa nuko mood izaba imeze. Rero reka tubanze tugushimire ko watwemereye kuganira. Ntitwari tukuzi ko wakoze kuri za kaminuza, reka tugushimire ko watwitabye. Murakoze cyane. Mu by'ukuri tuba dufite natwe ishema ryo kugira ngo dutange contribution yacu nto yo kugira ngo tubwire abantu tubamenyeshe bumve neza ibiri kuba, kuko hariho amajwi menshi abantu babisobanura gutandukanye. Niyo mpamvu natwe tugira ngo tubabwire version yacu cyangwa uko ibintu tubibona nuko tubyumva, kuko
tugerageza gubikurikirana hafi dufite amakuru y'ukuri y'ibibera iwacu nicyo twatanga natwe nk'umusanzu. Yes, uri umukongomani mu bwoko bw'abanyamurenge. Reka mpite mpera aho ngaho, umunyamurenge muri Kongo ninde? Umunyamurenge muri Kongo ni umukongomani. Ni umukongomani w'umututsi, kuko duhereye aho ngaho hariho bamwe batakicemera ko turi abatutsi. Turaza kugaruka kuri ako kantu. Yego, ni umukongomani w'umututsi wisanze muri Kongo, kimwe n'umubembe, kimwe n'umushi, kimwe n'umuvira, kimwe n'umupfurero, kuko Kongo ijya kwitwa Kongo, yiswe Kongo mu buhuru, ibonye ubuhuru muri independence. Icyo gihe umunyamurenge yari muri Kongo. Ni ukuvuga ko twavuga ko Kongo niyo yasanze umunyamurenge muri kiyaje kwitwa Kongo icyo gihe. Umunyamurenge ariyo? Yego, ni ukuvuga ko umunyamurenge n'umukongomani 100%. Amategeko y'igihugu arabimwemerera. Amategeko tuvuga ni constitution cyangwa ibyo bita itegeko nshinga, n'andi mategeko yose yemerera cyangwa ashira umunyamurenge muri kategori y'abakongomani batasabye ubwenegihugu, ariko ni abakongomani nakwita ko biyasiri, sinzi ko nabivuga mu kinyamurenge, ariko b'inkomoko. Ni abakongomani b'inkomoko badafite kwibazwaho ngo kubera ko basa gutya na gutya ngo wenda bagire bashidikanye ku bukongomani bwabo. Umunyamurenge ni umukongomani 100%. Uko baza bavuga basigaye bavuga amaterme y'ubu ngo de pere de mere, ni ukuvuga ko ku babyeyi bombi ni umukongomani. Murakoze cyane. Reka nidushaka duhera aho ngaho. Ibibazo birimo biraba muri Kongo ntabwo ibibazo byahagaze muri Kongo, ariko muri iyi myaka ya vuba aho tumenyeye ubwenge twagiye tubona hari ibibazo bigenda biba gupfa kugira gute, bagenda bica abanyamurenge, umugenda niko navuga mu kinyamurenge bavuga. Ariko bigeze, reka nidushaka duhite dufatira muri no myaka 9 ishize mu bibazo turimo ari naho tuza gutinda cyane, kubera ko intambara yaje itagetinga umunyamurenge cyangwa se umubare w'abanyamurenge benshi muri imyaka 9 ari ugenda upfa muri Kongo. Ibi biterwa n'iki kandi n'abari abakongomani? Reka tubihere muri imyaka 9 muvuze, ariko nk'uko mubizi abanyamurenge batangiye gupfa kera, kandi abanyamurenge ntacyo bakoreye leta kibi cyatuma bapfa. Tugira ikibazo muri Kongo cy'ishusho, uko dusa. Noneho twagiriwe n'amahirwe, nakwita ko twari tubayeho neza wenda kuruta andi moko twabanye muri Kongo. Ndavuga muri Haut Plateau kuko niho turi, niho tubarizwa, niho iwacu. Dushobora kuba na hano muri Amerika cyangwa ahandi Kinshasa, ariko iwacu ni mu misozi miremire. Urebye uko twari tubayeho nuko andi moko yarabayeho byari bitandukanye. Bigatera ibibazo, ndetse bamwe bakatubwira bati kubera iki tutazamwemera ngo mushaka abakobwa bacu ngo natwe dushaka abakobwa banyu. Uravuga mu yandi moko? Ayandi moko. Tukababwira tuti gushakana ni urukundo, kandi ntawe uzubwira undi ngo ukunduriya umushakweho, cyangwa ngo ubwire umwana wawe ngo shakwa kuri uriya. Nibo bagomba gutera intambwe bakadusanga, kuko wenda nibo badukeneye, twebwe ntidukeneye kubashakamo cyane, kandi uwabakunda ntitwamubuza, ariko niba bumva kuko icyo ari cyo kibazo, nibo bakagombye kuza bakabwira umukobwa wacu tuvuge ngo turagushaka, turagukunze. Ariko hari ababashatswemo,
hari bakeya tuzi babashatswemo ariko nanone ntibyatumye tutagira ibibazo. Reka nkubwire nka babiri wenda. Nibuka hari umuhungu wa Mariyamu yashatse umubembekazi ariko baramwishe, yari umukwe wabo, ni ababembe bamwishe. Hari undi muhungu nawe washatse umupfurero i Buvira, ni umuhungu wo mu bwoko bwacu, baramwishe bamutema umutwe, igihanga cyiwe bagenda bagitembeza kuri Murongwe berekana ko bishe uwo bita umunyarwanda. Ni ukuvuga ko dufite icyo kibazo, ariko hakaba ikindi kibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri ni cya abanyapolitiki. Umunyapolitiki ukeneye kuzamuka, ukeneye kugira ahagera muri politike, ukeneye kugira icyo yageraho, ajya abwira abaturage ko iwe nibamutora ikintu azabakorera, ikintu azabamarira ni ukwirukana abanyamurenge, akabakura mu misozi miremire, akabatwara aho bita iwabo mu Rwanda. Icyo gihe bakamutora. Uko niko Anzuruni Bembe yagiyeho, uko niko Babitakwira bagiye bazamuka, uko niko abanyapolitike bo muri Kivu bagiye bazamuka muri politiki. Urebye yewe n'abataraba abahariya n'abaririya ariko bo muri Kivu nk'abazangira abandi, ikintu babakundira ni ukuvuga ko bazirukana abanyamurenge, bazirukana abatutsi muri Kivu bakabatwara iwabo, na leta ikabakunda, na leta ikabemera, na leta ikabakoresha. Muri make nubwo nagiye kure, turazira ibintu bibiri, nuko Imana yaturemye kandi tukazira na politike mbi y'igihugu cyacu cya Kongo. Murakoze. Reka duhite noneho twinjira mu ngingo nkuru na nkuru. Iyi ntambara irimo irabera mu misozi miremire muri Nord Kivu, Sud Kivu mu myaka 9, kuko twabivuze ni intambara iba kenshi, ariko ubu yagize ubukana. Ubona kugeza ubu nyine iyi ntambara aho yatangiriye naho igeze ubu ngubu ifitiye ishusho. Intambara biragoye kugira ngo umenye ishusho yayo, kuko ubivuze byarahindutse. Byarahindutse, byagize ishusho nyinshi. Umunsi umwe bikitwa ko ari ikibazo cy'abahinzi n'aborozi, na Perezida Tshisekedi yarabivuze. Bwaca bikaba komine ya Minembwe ngo ntibashaka kubabaza abaturage babo, nk'aho abanyamurenge bo batari abaturage babo, ngo barakora ubushake bwo abaturage bakureho komine ya Minembwe, uko nk'uko baragirira n'aba abanyamurenge. Bwaca ngo ni groupement yo mu Bijombo ya Kabarure barwanya, bwaca zikaba izindi. Aho zigeze uyu munsi, nubwo bahamagaje amahanga, abarundi baraje ku bwinshi, ababirigi baraje basigaye bakorera drone .0 bakazohereza kurasa mu mihana yacu, haje interahamwe n'abandi bose. Ariko njewe uko mbibona uyu munsi, intambara izarangira, intambara izashira, kandi ntituzava muri kiriya gihugu kuko ni cyacu. Nta kindi dufite, nta gihugu cya kabiri dufite. Dufite igihugu kimwe ni Kongo, dufite gakondo yacu ni mu misozi miremire, nta handi tuzaja. Imana izadutabarira hariya, Imana izaturwanirira hariya. N'imbaraga nkeya zacu dufite tuzirwanaho, intambara izarangira neza, tubane n'abandi, kuko twebwe ntawe twagiriye nabi, nta leta duhaye turwanya nk'uko bamwe babivuga. Ntitwatoye intwaro ngo turwanye leta, ntitwatoye intwaro ngo turwanye abaturanyi tubana nabo hariya, nta n'ikibi tubifuriza. Niyo mpamvu biriya byose bizagira iherezo, tukazabana amahoro, tukazaba mu mutekano mu gihugu cyatubyaye. Murakoze. Ntimwarwanyije leta cyangwa se abanyamurenge ntibarwanyije leta, reka tubivuge gutyo. Kubera iki mudashira intwaro hasi ngo leta ibayobore? Kubera iki tutemera ngo leta ituyobore, ariko tukumva kuko ariko tugomba
kwirindira umutekano kandi dufite leta kandi tuzi ko turi mu gihugu cyacu. murakoze cyane ku kibazo. Ntabwo twatoye intwaro ngo turwanye leta, ntibizanaba. Twatakiye leta kenshi, mayimayi iri kutwica, tukabwira leta reba mayimayi ko ziri kutwica, ziri kutugira. Leta iraceceka. Leta noneho itangira guha intwaro ba mayimayi. Iyo babambikaga amateni cyangwa imyambaro ya FARDC, bakaza mu mihana y'abanyamurenge, umunyamurenge akamubona akavuga ati uyu ni umupfurero twari duturanye, yitwa runaka, ni mwene runaka, yaraduhingiraga, twarakinanye, uyu ntabwo ari umusirikare wa leta. Hakaza umubembe wambaye umwambaro wa gisirikare cya leta, bakaza gufata ibikoresho aho ngaho mu gisirikare gituranye n'abanyamurenge. Abanyamurenge bakababwira ati babikura muri leta, kugeza aho leta yonyine noneho ibona ko bidahagije, ibona ko mayi ibyo bayihaye byose badahaye bagera ku byo bifuza. Leta iraturasa, leta iradutera. Ntituzatega amajosi ngo bateme. Nta bundi buryo twari kugira, ni ukwirwanaho nk'uko izina ribivuga, ariko ntabwo dushobora kurwanya leta, ntitunayishoboye, nta nacyo dupfa. Leta niyo igomba kuduha amahoro, leta niyo igomba kuduporoteje n'ibyo idahaye ikora. Ntirekeye aho ngaho, noneho yonyine niyo ihaye itwica, ikanahamagariza n'amahanga kugira ngo bafatikanye kwica umunyamurenge. Ntituraje aho ngaho, turacyari ku banyamurenge. Iyi ntambara itangira mu myaka 9, ndibaza ko yatangiye abanyamurenge barumwe, barimo barumva koze n'imwe, barimo barashaka kwirwanaho kandi nibyo, ariko bigere hagati intambara iva mu kurwanisha amasasu, noneho abanyamurenge batangira kwidiviza. Kurya bidivije nabo ubwabo noneho batangira kugira amakonfuri, yaba ari na hano muri Amerika, urabizi kuko hari amakonfuri menshi cyane. Ibi byubona nta mbaraga zatakaye mu kuba abanyamurenge bari mu bice byinshi bitandukanye. Yo cyane twatakaje imbaraga. Twatakaje imbaraga kuko ntitwakagombye gutandukana, kuko muri twese, ari twebwe n'abandi bari mu rundi ruhande, ntawe utari kwicwa, ntawe utari kunyagwa, ntawe utari kwangazwa, ntawe ukunzwe. Kubura bariya n'imbaraga twabuze, kandi si bo bakagombye kuturwanya uyu munsi ngo bashigikire uturwanya, ngo bashigikire utwica, ngo bashigikire utumazeho, uturimbura. Biratubabaza cyane, biratubabaza kuko batumva ikibazo. Cyakora hari ibibitera, hari impamvu zibitera. Ubu ngubu umunyamurenge wa kera si wowe uyu munsi. Kera umunyamurenge yari umwe, umunyamurenge yasenyeraga ku mugozi umwe. Mwibuke muri 1996 abasirikare bacu bazamuka ruguru, babaga mu mihana yacu irimo n'abasirikare ba leta. Abasirikare banyu uvuga ni bande? N'abana bacu b'abanyamurenge. Igihe bazamutse baje kudutabara, bari bavuye mu Rwanda, baje kudutabara, bari baduhaye iminsi 6 kuva muri Kongo. Gusa ngo tube twavuyemo bitari ibyo, baratwika igihugu. Abana baje kudutabara babaga mu mihana yacu, bakarara mu mazu abiri, umwe akarara hano, umusirikare wa leta akarara hariya. Ntawe wigeze amena ibanga ngo atungire abasirikare ba leta urutoki ngo hano hari abana baje bagenda kugenda gutya. Ariko kubera ubu ngubu turi, niba nabyita ko turi mu kizungu, abantu twakunze amafaranga cyane. Hari abantu baguzwe na leta, birazwi.
kugira ngo bavugire leta kandi uko bisanzwe jenoside ihaye dukorerwa ntiyakunda leta itabifitemo uruhare. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ntiyakunda muri bariya bari kwicwa hatavuyemo bamwe ngo babihakane. Niko bijya bigenda aho zabaye hose, niko bijya bigenda. Donc bahabwa amafaranga kugira ngo ibo bahakane ko ntacyo leta idutwaye, ruguru iwacu ni amahoro, abanyamurenge babayeho neza, nta kibazo bafite. Abo ni abantu baguzwe na leta, abo ni abantu bahawe amafaranga na leta. Bamwe bari Kinshasa, bari kubaka amazu Kinshasa, nta kandi kazi bagira. Abandi ko barishyurirwa amazu na leta, bagahabwa ibyo barya na leta, bagahabwa amapasiporo ya leta. Pasiporo itari pasiporo iyo ari yo yose, iyo bita pasiporo diplomatike, ni kuvuga ko uba uri umuntu ukomeye mu gihugu, ugenda aho ushaka hose n'imizigo yawe ntawe uyirebamwo. Bakabatuma ahantu hose muri Amerika, mu Buraya, kugira ngo baze gusobanura ko umunyamurenge nta kibazo afite na leta. Ibyo byabayeho, biratubabaje, ntacyo twabikoraho, ariko n'imbaraga twatakaje cyane. ngerageje kureba ahantu havuze ngo ni abantu bari muri leta. Aba bantu bari muri leta kandi barimo baratiza umurindi leta ya Kongo kugira ngo ikomeze yice abaturage babo. Aba bantu ni nabo bahakana kuko iri atari jenoside. Yego. Nkawe wabaye umwarimu kuri kaminuza, uzi ibimenyetso bigaragaza kuko ari genocide irimo iraba muri Kongo. Ibi nawe urabihamya kuko ari jenoside irimo iraba ku mugaragaro, ariko amahanga adashaka guhagarika? Ndabyemera 100% ko ari jenoside. Ndaguha wenda ibintu biki, ariko hariho ibintu bigera nko ku 10 bigaragaza jenoside, ariko ndavuga mwo bikeya gusa. Icya mbere, jenoside ntabwo bivuga umubare w'abantu bapfa, nubwo bo 2, 5, 10, ariko hari ikintu bahuriyeho bazira. Nk'ubwoko tuvuge, nk'uko turi Abatutsi, turi Abanyamurenge. Icyo ni icya mbere. Ishobora kuba ari imyumvire ya politike cyangwa ya religion, sinzi ko nabivuga, amasengesho, imyemerere yanyu y'amadini. Ishobora kuba ari ibindi ngibyo. Icya kabiri, nta jenoside ziba hatarimo ukuboko kwa leta. Ni ukuvuga ko leta ibigiramo uruhare runini, kandi koko niko bimeze n'iwacu, leta ibifitemo uruhare runini. Ikindi nakubwira nuko habaho igihe cyo kubihakana, kuko bazi ko hariho urubanza nyuma y'ibi ngibi. Babyirengagize cyangwa bareke kubyirengagiza, hariho urubanza. Ikindi cya kane navuga, muri babandi bakorerwa jenoside habamwo bamwe bakoreshwa kugira ngo n'abandi bayikora bagaragaze bati, none ko muravuga ngo ko turakora jenoside gute? Singaba bari muri leta, bamwe barakora, abandi turabana. Baza batubwira ngo wese ngo ni gute leta yakora jenoside, ngo ndibanze kutwica twebwe turi Kinshasa, tuvuge ndiyica abari Lubumbashi, ndiyice abari ahandi, ngo ikaje kwica abaturage. Bariya ni imitereka, ariko iwacu ni Murenge. Niyo iwacu, niho hari abantu bacu, niho hari ibintu byacu, niho twari dufite amatungo, twari dufite imirima, dufite amasambu, dufite ababyeyi. Ntiyohera ku bantu bangahe bari hariya ngo aribo iheraho kwica. Ihera kuri source,
cyangwa ku isoko bariyibira bafite bariyibira bafite umwanya n'umwanya icyo yabashaka yakibakorera. Izo nizo zimwe ibyo bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko turi gukorerwa jenoside. Reka turebe rero, ubushize wabonye hari utuvidewo twagiye ducicikana twa bamwe bari muri leta bagiye basa n'abantu bashaka kwakyuzinga leta ko irimo irabica, ariko ni nabo barimo kuyikoramo. ubu nyine ntabwo dushaka kubamenshoninga amazina kugeza ubu nyine, ariko ikibazo cy'umunyamurenge gihuriye he n'ikibazo cy'abo tuvuga ngo ni abanyamasisi cyangwa se abo muri Nord Kivu n'abo muri Sud Kivu? Iki kibazo gihuye gute mu buryo bafata imbaraga zabo bakazihuza mu buryo bwo kwirwanirira muri ubu buryo bugeze aha ngaha? Murakoze cyane. Ubundi intambara yatangiriye iwacu, nitwe twabanjije kwicwa, nitwe twabanjije kugirirwa nabi, kwangazwa. Ikibazo cyahereye iwacu. Icyo muri Nord cyaje kuza nyuma, ariko twebwe tugize iminsi mu ntambara. Ariko noneho reka mbanze ngende hirya gato ndagaruka ku kibazo. Hari bamwe muri twebwe b'abanyamurenge uyu munsi bakubwira ngo twebwe twitandukanyije na Twirwaneho kubera kuko yihujije na M23. Ntabwo ari byo. Ikibazo mwari mubajije ni uko duhuriye ku bututsi, duhuriye kwangwa n'igihugu. Reka nkubwire, muri Congo, muri Nord, hari abo bitwa Abahutu, n'ubwoko buzwi, buri no muri leta, bufite abantu babo bakora muri leta ku nzego zose imyaka yose. Aba bantu ntibarigera bagira ikibazo muri Congo. Ni Abakongomani kandi bavuga Ikinyarwanda, hose nta kibazo bagira. Abanyarwanda bahunze u Rwanda muri 1994 bahungira mu Rwanda, ubu babaye Abakongomani, nta kibazo bafite. Ariko twebwe tugize imyaka 300 kugeza uyu munsi ntibaremera ko turi Abakongomani. Bamwe biri mu mategeko, biranditse, amategeko arabitwemerera, ariko bakabinyuraho bakareba isura yawe bakavuga bati no, uyu ibyo ari byo byose ntabwo ari Umukongomani, ni Umunyarwanda. Ese niba dusa n'Abanyarwanda, reka twemere ngo turasa n'Abanyarwanda, kubera ko batavuga ko dusa n'Abarundi bo? Nta Batutsi baba mu Burundi nubwo ari bakeya, naho barahari. Ikindi kandi abasa n'Abanyarwanda ni bane, ntabwo ari twebwe, kuko Ababantu bo muri Congo nibo basa n'Abanyarwanda b'Abahutu bafite 85% mu Rwanda, nibo twavuga ko basa n'Abanyarwanda. Ariko twebwe Abanyamurenge bake nitwe bavuga ko dusa n'Abatutsi b'Abanyarwanda bake, bakatwita Abanyarwanda kubera iyo mpamvu. Kubera ko tutavuga ko ari Abanyarwanda kuko nabo barasa n'Abanyarwanda b'Abahutu. Urumva nta mpamvu ni ugushakisha, ni urwango. Ariko ntibakagombye uyu munsi kandi baza ayo mateka yose. Ibyo tuvuga barabizi 100%, ariko bakabyirengagiza kubera abo banyapolitike twavuze, bakabesha abaturage bati wewe nurwanya Umunyarwanda uko batwita, uzajana ziriya nka ziwe, uzajana imirima yiwe, ariya mazu yiwe y'Ubuvira azaba yanyu. Nabonye umusirikare umwe Imaniema w'umukomanda abwira abasirikare biwe bati mwitegure tugiye kuja mu Rwanda, abatazi gutwara moto muzige, tuzafata amamoto yabo, tuzafata amamodoka yabo, yewe n'abakobwa babo tuzabajyana. Abanze bave mu gisirikare cyangwa se abanze biga amamoto, kugira bumva ko
umunyarwanda umututsi atagomba kubaho yewe no mu Rwanda bumva ko bakagombye kumutera no mu Rwanda bakamukuraho ni urwango rwabaye mu bantu ariko noneho rugera kure cyane abanyapolitike bararusingira kuko bazi icyo abaturage bashaka aba ari byo babarozamwo kandi ku nyungu zabo nabo ariko ibi byose bizashira dufite icyizere kuko tuzaba muri Kongo kandi tukaba neza tukaba mu mahoro intambara zararangiye ibi reka nanone twisegure ku bantu wenda nibaza kumva harimo andi majwi ni ukubera ko twegereye ahantu barimo barakora isuku yo hanze y'aho turimo turakorera ariko ibyo byose ko baratwumva reka tugende kuri iki kintu abamwe ati twavuye muri M23 ntabwo dushaka gukorana na M23 kubera kuko cyo singeneye ko tucinjiramo cyane uyu munsi wa none baravuga kuko ubu bwicanyi bwatangirijwe na Laurent Désiré Kabila cyangwa se uyu muhungu wa Kabila urahanga kuri Goma ariko kugeza ubu nyine uyu muhungu wa Laurent Désiré Kabila ariwe Kabangi uyu nguyu hari ubu ari kumwe n'abanyamurenge kandi urebye ni ba banyamurenge bahoraga bahangana nawe ibi abantu ntibabyumva ntiwumve iyi fenomene ahigeze bigeze naho bakorana amanama bigeze naho bashobora kuba yewe bagenda n'imigambi yabo yo kugira ngo bongere kandi igihugu bakigarure ku murongo ibi byo urabivuga gute kawe ngo kurebera ibi bibazo murakoze cyane ku kibazo cyanyu politiki zihinduka nta muntu utajya uhinduka n'uyu munsi tugize imana bariya bene wacu bagahindura imyumvire twabakira uyu munsi hari abavuga kuko batabakira oya twabakira ni abacu ntaho twabajana n'abanyamurenge ese murabakira nk'abakora muri politike cyangwa murabakira nk'abanyamurenge tubakira nk'abanyamurenge ibya politike si ibyacu twabakira nk'abanyamurenge ariko babaye bahinduye imyumvire uyu munsi Tshisekedi avuze ngo intambara ntihagarare agakura abasirikare iwacu nubwo bagumaye ariko batatwica agakura y'abarundi kuko abarundi bo ni abanyamahanga agakura y'intera hamwe n'ibindi twakorana na Tshisekedi nta cyatuma tudakorana na Tshisekedi mu yandi magambo Kabila niba uyu munsi avuga ko ahindutse yumva ikibazo cyacu yafatikanya natwe ntitwamwanga n'undi wese wakumva ikibazo cyacu akaza kudufasha aho yava hose uko yaba ameze kose ariko akatuvugira ariko akumva ko turi kurengana ntitwamwanga uyu munsi niba ejo Kabila twararwanye nawe ariko uyu munsi tukaba turi kumwe nawe nuko atakiri wa Kabila w'ejo uyu ni Kabila mushasha iki cyemezo cyo kuba Amerika yamufatiye ibihano cyo urakivuga iki ibyemezo by'ibihano bya Amerika ni ku muntu ku giti cye icya mbere ariko nta mbaraga kigira nta mbaraga ntacyo bizamutwara na kimwe kuko n'abandi barabifatiwe n'ababitakwira ntubizi ko bafatiwe ibihano ntibari muri parlement ntibidegembya bakatintima bafatiwe ibihano ni ba visi perezida ba sena ya Kongo bayakutumba bafatiwe ibihano n'abandi benshi n'abarabu benshi barabifatiwe n'abandi ibihano bya Amerika ndagira ngo nabyo bimaze guta agaciro cyane ntibikigira imbaraga ntibizamubuza gukora ibyo ashaka gukora ntibizamubuza kugera ku cyo ashaka kugeraho njye niko mbyumva kuko ibihano byo kuvuga ngo ntuzaza muri Amerika umutungo wawe uri muri Amerika sinzi ko hari unahari ariko ntacyo bitwaye na Kinshasa yamukatiye urwo gupfa ariko arahari
kandi aragenda mu bihugu byinshi za Namibia za Afrique du Sud n'ahandi henshi aragenda kandi agakora ndumva ko ibihano bidafite imbaraga nyinshi kuri we. Abandi bati AFC igiye gutakaza imbaraga mu gihe Kabila yanonseje cyangwa se yashizeho ririya huriro ryiwe yatangije risha. Abantu bakavuga ngo AFC igiye gukorera munsi ya ririya huriro rya Kabila. Ubu ubona ko bizashoboka ko AFC ishobora gukorera anda ya Kabila kandi iwe yaje abasanga muri tere aho bakomerekeye, aho baririwe n'inzara, aho bagize gute, ibi birashoboka? Ntawabivuze, ntabwo Kabila yigeze avuga gutyo, nta na AFC yabivuze. Dutegereze turebe uko bizagenda. Kuri wowe ubona bishoboka? Biragoye kuko AFC ifite icyo yakoze, ifite icyo yaharaniye. Iriya Sauvons le Congo ntirakora ku mugaragaro, bagishizeho ariko nta structure cyangwa inzego zikora zigaragara. na Kabila ubwiwe ntari gukora ku mugaragaro. N'ubu ngubu ntakunze no kuba mu gihugu, ubwo ibye ntibirasobanuka neza, ntibirakunda. Ubwo reka tubirekere AFC na Sauvons le Congo, ntituzi ko bazaganira, ntituzi ko bazipanga. Bashobora kuvuga ngo Sauvons le Congo wenda nibishaka intambara itangirire muri Katanga, nka kurya Jean Pierre Bemba yari muri West, muri Equateur, RCD ikaba muri Est, bamwe bagaturuka urwabo Rwanda abandi bagaturuka uruhande rwabo, bose barwanya leta. Ibyo nabyo birashoboka. Reka tureke kuvuga ibitaraba, tubitega amaso, ariko iyo scenario ishobora kubayo nayo. Reka dusozereze kuri iri jambo. Masunzu aragiye Bukavu muri iriya ntambara, biranze asubiye Kinshasa, bazanye Gasita Ibuvira, Abazalendo ndetse n'abandi bakongomani. Ntidushaka umunyarwanda hano, ntidushaka umuntu usa gutya. Gasita aje kugira gute, ntitumushaka, aragenda. Ubu igihari nuko Koloneli Aroni Nyamushebwa cyangwa se Nyamushebwe, nshobora kuba mbivuze nabi, ariko se yatumwe hariya cyangwa se arimo araporopozwa kuja hari Ibuvira. Ibi ubona bifite izihe ngaruka? Aba bantu ntabwo sinzi, urabyumva gute kuba Aroni nawe arimo aratumwa hari Ibuvira? Murakoze cyane. Icyambere nuko nta rwandiko rumwoherezayo rurasohoka. Ariko warabyumvise? Narabyumvise cyane. Numvishije n'abantu kera batangiye kumutuka cyane. Kwaba ari ukumugirira nabi, bibaye ukuri. Kwaba ari ukumugirira nabi kuko icyambere nawe icyo Gasita yazize, Gasita ntiyazize gukorera leta nabi. Gasita ntiyazize gukorera abaturage nabi. Gasita yazize ukwasa, yazize ubwoko bwe. Uko niko na Koloneli Nyamushebwe ameze. Nawe ni umunyamurenge, nawe ni umututsi, nawe ntazemerwa. Kandi agize n'ikibazo akemerwa, nje ncita ko ari ikibazo, kuko ibyaba byose bazabimushyira ku mutwe. Tuvuge niba amasezerano adashizwe mu bikorwa, intambara zigakomeza, Ibuvira akaba hafatwa n'ahandi, bazavuga ko aribo batanze Ibuvira kandi atariwe. Urumva ko kumwohereza hariya no kumugirira nabi. Kuri nje numva ko baba bamwikoreje ishiga rishushe. Ibi reka nidushaka dusozereze hano. Mu by'ukuri aba bagabo b'abasirikare bakuru bari muri leta b'abanyamurenge, yego n'abasirikare ba leta, ariko
ni abanyamurenge yego siko bimeze Yego. turabyemezanya ko ari cyane abanyamurenge rwose ese baba bazi ikibazo kiri mu misozi miremire cy'uko ababyeyi ba nyirasenge barumuna babo abana ba nyirasenge barimo barapfa barabizi cyangwa barabyirengagiza nta muntu n'umwe w'umunyamurenge n'umwana mutoya utazi ikibazo kiri hariya iwacu nawe n'abo twavuze bandi bari muri leta b'abasivile babeshejweho na leta barabizi abasirikare barabizi sinzi icyo babitekerezaho ariko deja abenshi barafunzwe abenshi bari muri gereza n'uyu munsi hari abo n'ubushe bavuze bafunze ngira ngo ejo urumva ko nta bw'inyagamburo bafite ntacyo wakora uzi ko nubwo waba ufite ubukwe bw'umwana ahantu hatari hariya muri zone ya afuse ifite batakwemerera kujya mu bukwe bw'umwana uzi ko ufusha umuntu ntiwemererwe kujya kumushingura umuntu wawe umubyeyi wawe umwana wawe ni ukuvuga ko nubwo babizi ntacyo babikoraho barafunze mu yandi magambo n'utari muri gereza imbere uri hanze nawe arafunze kuko nawe nta burenganzira afite bwo kuva ahari ngo aba yaje ahandi muri make nubwo babizi nta kundi babigenza bababaranye natwe niko nibwira barababaye kubera kuko nabo ni ababyeyi babo n'abana babo na ba nyirasenge ariko babuze uko babigenza bakora iki bari mu maboko ya leta iyi nkuru yo kuba hari ubufasha bwazamutse ruguru bagiye gufasha ababyeyi bacu wayakiriye gute kuva umunsi umenya ko bazamutse biriya byaratunejeje cyane biriya byaratunejeje nibyo duhora tuvuga nibyo tubwira leta izana abarundi bagafunga amayira ngo abari ruguru ntibabone icyo barya ntibabone isabune ntibabone isukari ntibabone umunyu ntibabone umuti iyo nini muri za etape twavugaga za jenoside gufungira abantu hamwe bazicwe n'inzara abatishwe n'amasasu ariko kuba uyu munsi habonetse byibura biracyari bito cyane imiti mikeya igera ku baturage biriya ni byiza cyane ni ikintu cyiza turasaba Imana kugira ngo bikomeze bigume bigende kuriya n'indege zize tubeho dukeneye kubaho nta n'ikindi dusaba leta niduha amahoro abandi bati imyigaragambyo yabaye muri Washington DC yariyobowe na Douglas Kabunda ahari nk'umuyobozi wa MPA ubu nyine abandi bakavuga ngo niyo ishobora kuba yarabyaye iyi mfashanyo kuzamuka ruguru yego birashoboka ko ari iriya myigaragambyo kuko abantu bamenye ukuri kuko hari abazaga mbere bakabesha bakavuga amakuru atariyo ariko kubona abantu barenga 4,000 hariya hari icyo byerekanye hari icyo bivuga nabo bagerageje kuganiriza bumvishije ikibazo neza bakigeza kubo bagomba kukigezaho icyo ni kimwe ndemera neza kuko iriya myigaragambyo hari icyo yagezeho cyiza hari contribution y'iriya myigaragambyo rwose icya kabiri wenda nari amasezerano yo mu Busuwisi kuko nabyo babivuzeho n'igihe cy'Imana cy'ubutabazi bw'Imana ibyo byose hamwe n'amasengesho y'abera bitumye kiriya kintu kiba uyu munsi twishimiye cyane kandi twabyishimiye cyane rwose cyane ibi wari uri muri iriya myigaragambyo yego nari wari uriyo naje nari ndiyo yego wayibonaga gute wabonaga abantu ishusho bari bafite iyo ndibuka ko imvura yaguye yego ihita nta muntu wihinze ngo aje kugama wayibonye gute iriya myigaragambyo yari myiza kuko ntawe baje gukura mu rugo rwe ngo bamufatire ku gakano ngo bamubwire ngo ngwino mu myigaragambyo natangajwe n'abantu bavuye
mu masiteti yose ya Amerika. Bamwe bambwiye ko hari abantu 70 bateze indege bava muri Arizona, abantu bavuye ahandi henshi Texas tuvuge ni kure cyane, ba drivinze amasaha arenga 28 ngera ngo 28 abantu bavuye ahantu hatandukanye. Abasaza b'imyaka 80 twababonyeyo, abakecuru b'imyaka 70, abana b'imyaka 10. Byankoze ku mutima cyane, byankoze ku mutima kuko abantu bose bumva ikibazo kiri iwacu, n'abana batarahagera batahavukiye ariko bakumva bababajwe n'ibibera iwacu. Byagaragaje neza kuko hari ikibazo, ni nacyo cyatumye abazungu babyumva, babonye ko abantu bangana kuriya batabuze ubwenge, bazi icyo gukora, hari ikibababaje, hari impamvu yatumye abantu bangana kuriya bahaguruka bakaja kumanifeste hariya muri DC. Byari byiza, ariko kandi byanteye ishavu kubona abantu bakuru bakuze baza bakabana n'abantu batoya. Byanteye ishavu cyane kuko numvaga batakagombye kuza, ariko kubera umutwaro bafite, baje kubera umutwaro w'ubwoko bafite, baravuga bati ntitwatererana abandi. N'abapasiteri bari bahari n'abandi benshi. Imvura, haguye imvura nyinshi ndetse iri mu rubura, hakonje cyane, ariko ntibyaciye indege Abanyamulenge. Bakomeje gahunda zabo ngaho, nta cyabaye. Imvura ibanyagira, bagenze n'amaguru ibirometero byinshi, ariko ibyo byose barabyihanganira kuko bari bazi icyo bashaka, bari bazi icyo bakeneye kugeraho. Desire, reka tugushimire ku mwanya wawe, kandi tunashimira n'abantu bazanadukurikirana nyuma y'ubu. Reka tugushimire ku mwanya wawe mu by'ukuri. Murakoze cyane, murakoze. Haba hari indi message ushaka gutanga mbere yuko dusoza, aba ari guhapora abantu bagenda banyura mu bibazo, wayitanga mbere yuko dusoza? Yego, ubundi niho tuba twatangiriye mu by'ukuri. Reka tubwire abantu bari ruguru kuko turi kumwe, ntibari bonyine. Ibyo bacamo turabizi, tubabaranye nabo, kandi turi kumwe, turabasengera, naho dushoboye kugeza ijwi turarihageza. Igihe ni igihe bazatabarwa, igihe ni igihe amahoro azagaruka muri Kongo. Message ya kabiri ndayiha bene wacu bandi bagiye mu rundi ruhande. Izina siryo ry'ingenzi, bariyizi. Mu by'ukuri nibagaruke dusenyere ku mugozi umwe, turavukana, ikibazo ni icyacu twese, natwe nta zindi nyungu dufite hariya. Bumve ko tutarwanya leta, kandi leta natwe ni yacu, si yabo kuturusha, ni leta yacu. Nubwo itwica ariko ni leta yacu, natwe turayikunda. Ariko nibareke gushigikira abicanyi, nibareke gushigikira abagizi ba nabi. Twabivuze ko leta nitatwica tuzayivumerera, tuzayikorera, tuzayijamo. Ariko igihe cyose igihe ayitwica, nibareke kwiteza umurindi, kuko bayiteza imbaraga kandi atari ngombwa. Icyanyuma nuko dukeneye amahoro, turasaba leta niduha amahoro, nta kindi twifuza. Amajambere, amabarabara, amashuri meza, ibitaro byiza, imiriro y'amashanyarazi, amazi meza, ibyo ni inyuma. Twebwe icyo dushaka ni umutekano, ni amahoro, kugira ngo Umunyamulenge agende muri Kongo hose atikandagira, adafite ubwoba bwo kwicwa ngo aribwe. Niba ari ucuruza acuruze, niba ari ukora muri leta akore, nukora ibindi bikorwa byiwe ku giti cyiwe, abikore afite amahoro. Kuko na Kinshasa nta mahoro bafite, n'abari Kinshasa hari aho batagera henshi, kubera ko uko basa, kubera uko baremwe. Ariko leta niduha amahoro,
dukeneye umutekano. Murakoze cyane. urakoze Desire, Imana ibahe umugisha. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mugire umunsi mwiza. Asante twese.